Kabalang Presbyterian motor siya kabahap hapo kamukayaw Presbytery, kalapan kre shirham man pitiang yakajinga seng jong kakasi Giantia Presbyterian Synod mingi kabaar po sao, kabanlong nadu kakat artarik hadu katsan tarik leber. Ka subject jong kajinga seng Synod kalong, tunang ya chadu kajing penjanay, Hebrew, riulanong dekat baningkong. Kabalang kalapan kre na dong syadong ban pediang ya kajinga seng Synod bat kalaya le shitom ban penbiang ikilinti kisingkian kijaka penyeng kali bat kamadan wakti niang na kebenta ban penlong ikijinga seng ha kasingi ublay watla kabalang kadon hapdeng kajing shnat mai ya kayeng mane. Kamu tersya kadon haduk palad arspak sanpo telikilong yeng Kristan bat la sakhi bagi riungan kilapan bahapan miat yaki yeng kisem ban penbiang ru ya kajingdan kam kinongwan jinga seng. Reverend H. Lingdo, pastor berdepet ya kabalang Presbyterian motor siya, ulaong bakabalang kapenpau kajing sngokmen, ban pediang sngobai ke para banyak jong ka KJP Synod mingi, siya ka ni kajinga seng Synod. Haba pentip siya kipat ba nongwan jinga seng, u pastor H. Lingdo, ulaong kajing penkre kalaya syakman, da kajinga trilang na du kabalang, kador bash nong motor siya, u MLA kathan ma nujorki sungo, ka Office u Deputy Commissioner but Superintendent of Police West Giant Hills District, rikat bat kitna trekam sorkar, kum ka PWD, PHE, MPDCL bat lasken blang. Ulaong bakas nong motor siya kajingay kumbalay pulay kilometer na juway. Banpoy siya motor siya habanyay na pramer siyang pung hadu ralyang. Bat hajan ka ralyang police station kadon kalat siya kalyang kadyang banpoy siya sinong lasken mukhab bat motor siya. Habaya day bat kajaka penyeng kali pastor ulaong baka balang kalapan kre ikijaka penyeng kali kibalong hajan jong kamadan penlong jinga seng bat kibakwa ban penyeng kali hajan kamadan kiday banpoy haswa kapor kendaya bejim stem. Na kabenta ban isyong kun bat syong kya kajing syakri blay, u pastor ulaong kabalang kalaray ban omsya ikinongwan di jingdi kamtam hakasingi uturay. Kabalang kakerpat ya baro kinongwan jinga seng bakin sngoba ban kokngu bat ya trilang bat kajing penya jing traffic police bat ke volunteer. Kabalang kalapan kre ru ban pen live stream ya baro kijinga seng hakasingi uturay, lingba ka YouTube channel jong ka jinga seng samna balang motor siya. Ngidon hang ne mangai pastor Islindo pastor ng church ka balang i pastor Esadam itemen pesan is khar chairman jong ka balang nagaliang jong ka balang ngi ay gina ka jing pitip pai ba hagbi de ber jing pediang i ka GSM Synod KJP Synod mingi ka ba arsam nengkong nagaliang jong kabalang pedestrian motor sia ngisngok kumen ban pediang sngau bahai ki prabangeng baro jong ke KJP Synod mingi sia kan ke GSM Synod ka ba arsam hagabalang jongi ka ba sedang nadu khat ar hadu khasan banai mach ar hajar apun riu kejing pengkre kalaya ceprang nadu kabalang ki bosorka da ke jetrelang nadu local MLA 3N Sungo di Departemen Papher kum ka PWD, PHE, MPDCL, SP Office, DC Office, na ka Lasken Blok, bat kador Barcelona. Kabalang kalapan be ba omsya ba kino-kino kibat di jing di kenang bomton kejing cikri kejing long kamariang hakapor mesngi kasai nadu janmen kala sedang ban kriat kumtang akan tuwi ki paiba bakin long di belapan kret nangta kabalang lapan kret ban ai live stream ya baru di program GSM hagasngi try lingba ka YouTube channel jong ka GSM samla balang motor siya kejinjingai naga district headquarter na Jowai hadu kesinong jongi kalong
lai kilometer ban poi chak chinong jongi haban yai na pramer syangpung hadur liang hajan karliang police station kadon kalat sagaliang kadiang ban poi chak chinong laskein mukhap ban poi hadu motor sia hagabayadei bat ki parking kabalang kalapan ben bayaki kali blapoi kendai bajemen step ke parking benengkong bat ke parking ke baar kadon hajan jekalong jeseng bat kinyang hangta kibawan kendai baji cheneng kinyang hagiwe pat ki parking ki badon hapo jong kasnong jong ngihi kumta ngakarpat ipi ki paiba ban ko ngu ia kena kecing penbe jong kabalang